Ebi bigambiro bw'abakazi nkwatawuta bekozeremu umurimo okugura parasi 10 ebyoma byo kushanyaraza akagagara n'eshuka bakabihereza irwaro rya Kajunju Health Center ya kabiri. Turiyo mu remote area emotoka zirahare umwe n'amasimu shanga gataro na cyabire emotoka wajibonere ekucharginga sente sodine kitwa bakaza babijo abahinja bo kingeneza binka bakazi benda ninga nkito minyeto ntubasa kuratuke nko omunanko marara ga government tushange mbazi teriyo kana cyo kikubasa kureta ahanchuka yo buhereza shija matwe kabakazi azabanga kubahereza ubuyambi kumara wanyenda kushaba bashija mwene ati risto mukazi wagwa wamanya ngo wamufunisenda ninga wamanya ngo mukazi wawe yinenda umurebere muhereze byo kujwara muhereze mere aryeje nawe n'ubwara abayinenda abe narebukaje kubunja munongo mukuru w'irwareri nagira ngo kwezi no bazaza abakazi bari hagati ya 30 na 40 aharengo rwa Health Center ya kabiri ngo konka bari kubana benda kushemezwa no babona twino muzari somwe ari kuzaza abo bakazi bona abina kugambira mbwenu ntubantwenda at least tunge omuzari so wa kabiri bagumene bahwerana ondijo yakora ihangwe ondijo aiza akore ekiro shaba government mutu yambe area upgrading area ahareve ya Health Center 2 eteka Health Center 3 ahabukuba omwijura no buryaha omugande polisi yebyiruka kurga kitebe kikuru mu Rubushenyi babwina bavugi bebyiruko mu Rubirizi okuhaja no kubakawasa kurwanisa butandu ahanguto omushomogu gukorirwa hacayi ecanya kasharu bashaba mwongere kutereza karumo kanyu kutamwaka hoho wanyite abukuba no mu rumunke ndijo merimo murwanise ebi tokoza bwongo ababa kudukozesa mukozesa amateka ganyu okureba matereza abantu abo togenda avuga kiduka kubwana otukeje ogenda ngemipira mibi chances zo kufuna accidents ziba nyingi kuba twaze no kurinda abantu nebigira ki naramaga ati niyo ko kuza kweshanga ka driver owohekire no mugira ki no muntu amakuru amagaragaye garyoha gariyo mikono ya meaning that ogomo kuba kwaze polisi na nimo mugizire ki kurinda abantu na nebigira ki ibintu byabo nabwo cyo mureke tushomeje bamwe bavugi bebyiruka borekire bumwe ebara kutekateka okongera butando hanguta kusanga polisi na feru birebwe akiza keta abantu ukasanga ryo nabegesa kuko bakubasha kugira enkoragana hagati ya polisi court state Anthony n'abandi abeberajuru abo kuba abantu bentu tutomatomere musango tutari kujimanya Gasha kwa Mike Twachire na Onesimus Ndiana.